Так, духтаракҳои хушрӯ, шуморо бисёреҳо дар интернет мегӯянд, ки именно нархи навои вай либосҳои Хитой, вот именно ина меша ҳисоб мекунем мегӯям. Так, хорошо, медароем именно ҳамин либосак, да? Яъне 16 юан нишон дода истай, да? Правильно, вот. Нигоҳ кунед. Ина иҷа мана 16 юанай. Шумо дар интернет духтаро нигоҳ кунед, тактикаро бинед. Так, медароем мо ҳам медароем мо ҳам конвертерда ҳисоб мекунам юан кати чанд пул мешава. Конечно же, духтаро, то охира гӯш кунед. Дар иҷа мода чанд рубл буд? 16.8 буд. Вот. Ҳисоб мекунем 16.8 юан. Ҳами хел иҷа нависондаи 220 рубл. Так, озма шумода тоҷикиш хатиам ҳисоб мекунам. Иҷа 25 сомон, бигем ки 26 сомон. Не так уж было, духтаро. Сейчас медароем, дальше мерем. Ҳақиқатша гӯш кунед. Так, сирхака зер мекунем. Нигоҳ кунед. Так, вақте ки мо даромадем ина уже вақте ки харид кардани мешенку, нигоҳ кунед, дар иҷа ина нархош нависондагӣ ай 16 юан то 30 юана қариб бортон нархаш намехел иваз шиданаш мумкин. Так, дар ина иҷа нигоҳ кунед. Вот самый маленький либос ҳамин нарх шиданаш мумкин. Вот. А дальше нигоҳ кунед. Интихоб мекунем либосака. Мисол бачаҳа ки мада именно размери 110 дар кураи. Вот смотрите. Нархша бинен, духтаро. Вот. Нархаш диден? Мондаги либосо ҳамаш инами нархай. Вот. Ҳамаш 29 нависондаги. Ана ки мерем ҳисоб мекунем именно ана ҳами 29 юана. Нигоҳ кунед. 29 и н. Иҷа уже нарх 45 сомон шид. Плюс, духтаро, процент дорад 3%, ай стоимости ҳамин либос ай шумо комиссия мегирам. Мегиран, это у нас будет уже 31 н. Да юан плюс кадем 31 н шид. Дар иҷа уже либоси мо нигоҳ кунед. Вот. 48 сомон, а тут уже 31 н шид. Диден юан нархаш чӣ хел иваз мешава. Потом нигоҳ кунед, ҳозир русишкати ҳисоб мекунем. Так, диден 417 рубл шид. Даже 418 рубл бигем. Бе доставка, духтаро. Бе доставка. Представить кунед, доставкаш агар Тоҷикистон боша $4.5. Доставкаш $4.5 мешава. И ещё, кстати, духтаро, Россия $4.5, Тоҷикистон 2.5, 3, 4. Уже ай каргое ки интихоб мекунем, дар оҷа уже доставкатон хатон потом интихоб мекунем, потому что каргорам чихел ки хатон интихоб мекунем, нархошон ҳам интихоб мекунем. Ну, короче, дар бораи и иншалло ки бо гап мезанем. Так, анаки нархои ҳақиқата фаҳмиден? Чихел ҳисоб мекунем, духтаро. Так, дальше мерем. Вот, ночнушка, кстати. Вот пижамачоҳомон. 17 нависондагиай диден? И вот здесь хабдахуна бочай. Так, медароем инаи пижама, да, хорошо. Пижама медароем. Дар иҷа мода нарх нишон додагиай да чихел ки дар интернет мебинен, духтаро шумо да мегӯянд ки именно ҳамин нархоро ҳисоб мекунед и нархи ҳақиқиша аниқ мекунед чанд пул будагиша. Не. Ҳозир нигоҳ кунед. Так, медароем сирхака интихоб мекунем. Так, уже нигоҳ кунед. Нархи либосе ки шумо да уҷа нависондагиай ки ина нера диден 13.34 нависондагиай. Уже ҳозир мо картинкара интихоб мекунем ва нигоҳ кунед. Вот здесь у нас и нигоҳ кунед. Мисол мана ҳамин светаш. И внизу размертон, конечно же, духтаро. Вот. Мада инами XL размери хмай. Зер мекунем. И, кстати, духтаро, нигоҳ кунед. Вот здесь у нас цена изменилась. Нархомон иваз шидан. Вот. Анака инами нарх кати ҳисоб мекунем. Чанд пул мешава?
плюс 2 юани дига болошда монем, потому что агар 25 юан боша 3% плюс кунем, агар 2 юан мешава, да? Мерем конвертерда. Вот это удаляем. Конвертер медароем дохтаро. Конвертер даромадем 20 чанд буд? 25 16 ҳисоб мекунем. 26 27 16 27 16 юан уже мода иҷа нигоҳ кунед. Суммаш иваз шид, конечно же духтаро. ҳар як наворе ки шумо дар реклама мекунанд бовар накунед ва ё ҳар якташ курс бихарен гуфта шумо кати солиш 1 соат дарс мекунанд, конечно же барои ва ё пулай духтаро. Поэтому фиреб нахарен, илтимос духтарако бисёриотон хато мекунед. Нигоҳ кунед, ҳозир ма бо сомонӣ кати нишонтон метиҳам, чанд пул мешава? Тоҷикӣ кати 41 сомон шед, плюс бо духтаро даставкада пул метиҳен. Вай фарқ надорад чанд қа бор мегирен. Тоҷикистонда да, Тоҷикистон каргоҳош 1 кило бор қабул мекунад. Но Россия уже именно каргое ки ма бор заказ кардесам 7 килода уже ваёшона бори килошона бардоштагианда 7 кило бор мехарем, баъд айсклашон бортона тарафи Россия равон мекунам. ана ҳами хел духтарако мисол бисёр нархҳое ки шумо дар интернет нишон медиҳанд, просмотрошон беҳад бисёри бадай, ҳама фиреб мехӯрад. Дар ҳақиқат ҳама фиреб мехӯрад. Инамира бинед, вот смотрите, именно мана ҳамира дидем духтаро 13 нависондагиай медароем. Нигоҳ кунед, ҳозир представить кунед. Сейчас вот 13 нависондаги, ина 13 нависондаги да. Анака конвертер мерем представить кунед, фантазиёи мо чӣ хелай, чанд пул мешава? 13 19 сомон 20 сомон бигем. Рубль кати ҳисоб мекунем 172 сомон бигем. 172 рубль. Представить кунед, чӣ хел фантазия у нас работает. Так, анака нархи ҳақиқиша мерем мебинем духтаро. Даромадем. Сирхака зер каден. Дар иҷа нигоҳ кунен, уже ценара бинен. Вот тут у нас цена вообще другое. Дидестен? Ина иҷа ценник мода тамоман дигарай. Вот. Хато накунен духтаро, фиреб нахӯрен. Так, мерем 45 бошад, агар 46 47 8 ҳисоб мекунем. Так, 47 8 ҳисоб кунем, агар 47 8 юан мода уже ценник шадиден. Вот 626 рубль шид. Так, сомони кати мебинем, озир чанд сомон мешава? 72 сомон шид уже. Дидестен где правда? духтаро бисёритона ҳамин хел фиреб карданаш осонае ки ҳамин хел тез бовар